maise le pa ia ma le mamalu sia tatou atunuu o loo maua mai lenei faasalauga ia i le faagaloina foʻi ia ua oma paanga sia tatou faletupe o loo mai moa faafogafoga mai lenei taeao ia o sa mau faigatā sa moa le a le o iai se faamatalaga ia ina neʻi sasi ia ona avea le malape o le auauna nei ia talofa lava malo ia talena malo le soifua maluia Ala se fofono. ia o le nau mo faatalofa atu ia mafile nei ua foʻi le tatou proklame manatu lea ala foti te o lua ia o ai le a matamea lenei taeao le lua sa se lua Tai lava fono ia ia na se fia toe whaailoa tu lava le mato o nanga le ta o le Easy Bank. O le nei au nanga e mawhai ei o na link ai lo NBS accounts i le whaonga ilo numero telefono Digicel po le Vodafone. E mawhai o na restala i le whape Digicel o numero e mawhai na restala lo numero Digicel i le o nanga le Digicel o le iPhone on MyCash ia po o le MTALA o le Vodafone. O na link ai le o lo accounts e mwhai o na siaki ina le pāleni e whaonga ina ilo telefoni e au noa ma se data. E awa pe te chisalo numera na le taio lava o le whawhetu valvalval ape whai lunga lo telefoni ia o le option ngai ei i lunga numero ono ngai ei le vaenga o le bank transfer. Ia e mwhai na siaki pāle na lo accounts e mwhai whenga e tanga transfer mai lo se leni mai lo accounts anga i le MyCash o le te chisalo. Ia le e se fi e free uma ia au nanga lea a whaape fo ia e whipna o fo transfer me so se lengi le MyCash anga i le afo i lo account ia e fuli fo ia le au nanga i le e fo se fi em whain whai ei I mean a charge ia o le fo ia au nanga it's very convenient available for 24/7 ia a whape fo te su atu fo ia i le afo i te tonu o whale tupe ai ke le se kiu pe ngalo follow ATM card ia e mawhai ona te nga e tanga ko la valo telefoni transfer melo se le melo account i lo MyCash po le MTALA ia fai ona tala lo se len ava pe foi te sua tu foi ia i le MyCash le po le MTALA o fia ka lo se len te sua foi ola umi me le kiu e fai nga i kanga foi transfer i mai le MyCash po le MTALA anga i lo accounts if anga i lo ATM card if etala lo se len malo sauno ia Rachel ia faftai fono ia o te iloa le naua amatamea mai le usa i amatalena ia e whaale wiloa fo ini so vaenga i le matua o nanga leo le Easy Bank ai o leo le a o tauga whai e whaamala malama ia matoe whapupula atili fo ia ni so vaenga e ala i le tatou torment accounts ia po o accounts ia po o te ngā tupe ia ua tapunia letu mau whamatala ina whawhaingo fie whapena ia o accounts ia ua tapunia mo se taimi letu mau o mafuanga nei ua silia maleono masina ia ua le o toe whai ai se teo ngā tupe ia po se tala ngā tupe foi ia o le whapula la mal whamanatu al whale tupe le nei tae au ia o te tali tonu e toa tele lava i lato ua o lo ia i te ngā tupe le whale tupe ia ua torments ia o requirements la po o vaenga ta ua ia mana o mia e toe te tala i nai le torments accounts lea ia e na o lo valid ID lava e mawhai ona provide atu ia malau se leni e mawhai ona teo ia e toe te tala i nai e ese mai accounts ua tapunia whaatuma wina ia po accounts wha ia ua silia male fias fultau sanga i le i toe whangaina ia o accounts la na ua tapunia ua le mawhai ona toe a whape e finangalo ia le customer foi e toe fiata tala se isian te ngā tupe i le whale tupe ia e toe tatala ato a lava le account e mana o mia i le au watu o lau tusi talo sanga o IDs ia male se le ni foi e tatala i nai e ese mai lai le tūlanga le o tato torment accounts ia po o tusi tupe ia ua tapunia mo se taimi le tu mau ia mawhai ana watu le se leni ma watu lau ID ia e toe tatala i lava le taimi na ia ma toe whaau au le whao ngā ina ia o le whaopopo atu le nai i tūlanga o tato torment accounts fono malo sauno talena e sisi vaenga te fia whakapopo iei ma
fia whaino fo le tai au. Ia, paulawa sina me ke fifa popo tuai, ole si foi au nanga nem fena fa ngailo isi bank pe a link elo accounts il mtala por my cash ol fata wina lea ole cash power po ole fata wina fa lea lo top up after te inga afa ape o wa faringa wa uma le cash power lo mota por o lawa ia e tau le alu fuako i se fale o lo fa ka so cash power e ma fai lava ona e lo telefone pe fa pe mtala lo e pe Vodafone lo numero. Ia nga dial lawa fa tu tas fitu lima ape fai. Ele option ngai lunga o le numero tolu te fil ke sele ki inga o numero tolu nga ngai ele bank transfer sele kele i le NBS EC bank. Ngai ka la ele option ngai lunga lua ngai ele transfer from your NBS account to your mtala. Transfer sele nang ki wa fa ka lo cash power ia ona in faina na fata welo le cash power o me lava lo meter number ma le amount o lo cash power na fia fai ia fa pe foi o le foi so credit lo telefone ia faina fa na mai nunga lo le EC bank fata o le top up lo telefone ia process lava tu a inga se ngumela ti sa pe Vodafone ia ma le tau alu fos falo lo ia faina fa nga ngo fo mel fale ia o mi melo telefone fa ka welo cash power malo top up tai Malo fa tai. O le siliva mo le Matalena. O le Easy Bank le fai ona sia ke la te pa le ni le tono la ta account. ia sa le Ya, malo fa tai. O le ele fa nga fo se data nga le o mi la le telefone ya wai ia afa pe Vodafone alu ala le fa tu tas fitu lima fa be fa isen ia na muli ta ia le ala ile ngana Samoa e de ia mala ia o le manga i o le mele Matalena e ka ki kango sia ki lo ka pi ka lo wa fiki o ka lu lo kala mai kula ka pe o le mana ia na le unanga le tum fa ia tu ile tu fide Matalena fa malam la ngalu ko malam mai fo le i le vala le o le ka account o ngale alu le kongo la ka pe o ka lu lo kala mai o le fa ngofie ina ia wane ia le tulanga foi le wa le mesa i matou ia au le i malama mai la unanga le te sau no ia e tata tau walu le masini siaki po o fikira ta pei o le mana i o le melea e siaki me ia po la o faila ka saka ka vai ko o fiki kia e ngar saka e punga pasi lo o mai lo e tala lo ta pei io non ma fa wa foi le o isi va per le va ve kale ke o kipi la kalo ia ole winga la utala ole fa bala na mai na ole fa ingo fie ia le foi lai pelo sau no le to fine Matalena e fa ingo fie foi ona e no fo mai fale nganga e mo le pe o pe le power fa tau e lo ina le cash power ia lo winga lai e fike atu anu mela o la ta cash power foi le i la telefoni o ta lo le lungo le mita ke pe le la ko le token number lungo lo telefoni ya vai ia o le tula ka fingo fie le na o le fa fingo fie le ise tu pe ta walu e tau fe alwa iai o le sila me fingo fie o ta iai in mata upu le ai se e tu fine rito o aso malolo o le ngala o le account tono la o le tu pe tono la account pe se lauta la for example pe se lauta la ia o le aso malolo o isi aso piko sili la nganga e mo le me o per power ia power me i wai manatua ia te le au pasi le fewa ia o lo winga o le taxi se vangana wa ye sau ta vale ia te tau oso mai tai a o bea e omi me le fale ia la fa tau mai lau kes power fiki atua ia na entalo le lungo le mita o fa fingo fiele na ia e foi lama tatu pilo swa vai mena okay seki ia nei uma unanga na pena tau fai foi le tu fine Matalena e tala tu Rachel ia whaftai fono ia au tato ia lava i lunga o tato dormant accounts ia o le mo le sila fie mamalo si tato o tunuu ia e mai sio pa anga si tato fale tupe ia a whape o lewa e susu mai e te finangalo e tsoe whaawa ule whaongai no lau accounts a ua silia male ono masina le tsoe whaongai na ia o le taimi lava wa ave ailo ai tawa au ailo ID ia ma tsoe whaatu muai pepa e le vaenga tato new accounts i le tsoe tatala i no lau accounts ia o le taimi lava nai tatau lava o na whae e malau teo ngā tupe ona e le mawhai ona e su atu tatala ona e su lo le so fale ai le whai si teo ngā tupe e o a e le whai unga le aso ua tsoe fall back ia lau accounts i le dormants
koe dormants le accounts pe a whapea nai uma ele aso ele I whaia lava sau transaction ele I whaia se teo ngā tupe po se tala ngā tupe le accounts le ole a ua whina ngalo e tue whaawau le te tala ina ia ole wā engana tato dormants accounts ia tato me I mai lea I lesi whaamanatu lea fono whaamole ia o le silafia fo ele mamalo se tato atunuu ia ai me se tato paanga ia o le aso o lo whapeona sa penai fo ile vaenga anga I atu I le tato time anga I atu I Potasi fale a lili ia o le whainga paanga lava ma le vaenga le RSE ia o lo whapeona ia I le mātou team le nao lo o anga I atu ia mo ila ato o lo o lalampa pa au ile atu fale a lili ia atu sa fasa ia o lo whapeona tatala umai ai ia nisio au nanga ia o lo whapeona nga ia tuai fo ile tato van tato mobile van ia o au nanga ne o lo whapeona mawhai ona whai ai inai Potasi ia o le tala ino se leni ia mwhai fo ina teu lau se leni ia o tupela fo mai fafo ia matatala inai fo ia tato new accounts ia po o teu ngā tupe fo mo ila ato o lo mo mia ia ni teu ngā tupe I le tato whale tupe ia o pe o vaenga umane sosoani atu ai lau NBS ia wafo ili mamalo le atunu o lo la lampapa au ia fio anga o lo la talatane I Potasi fatai telefone malo fatai o le tasi le vaenga tau le wasa do Rachel le unanga le pe ona ia fo ia le tantu whainga paanga ma le vaenga mo ngalwenga whapai taimi ina Potasi whale alili ia e pe ona wha lau lofo ia le tantu whale tupe ia o vaenga tau ia o le sotanga vāvala lata lea mai ila mai sia unanga ia whaiono fo ina tu ia mo vaenga ia ese maila isi to inga team fo ia le ia ai o le tau o le vaenga le o sa roi Rachel o le tulanga fo ia o lo mawai unanga ia sos to inga unanga pe de ia tantu te wino tupe tala ina le tupe ia le tantu van na anga ia tu e whaina e suane ai pe fa pe o ia se vaenga o e fia ai fo se mete fia fa afsilie na o mawala va no e whaina e fa afsilie o ia tato accounts pena ia tato super saver ia 5 to life sunga saver vai o sunga saver le pe lilifa nga ili tupa o tina tupa vai ia mai sila foi to inga te nga tu pena ia em faiona FCC ia ma fa malama tu ia te oi ia vai nga umo tato nanga na ola foi tato malolonga atu foi mai fa ole rita tu proclame le ni futi bi rita yao tai lava fono o ia nas fa popo atu lava le tato isi bank lea mo le restala ina mo le au nanga ia na fa atu mo lava le form a fa pe ele e restala lo ngumera te chisa por mo phone ile mtala mo le my cash ia ele lava se me se pole ai na su atu lava le la po se la lava le NBS o la kala ia an fa atu mo lava le form ia matau atu sau ID e mawhai o na restala mai a mātou lo my cash pole mtala ia malinka ia lo account I lea o nanga te tisa mo Vodafone ia whawhai ngofie lo ia te oe lo alu vai siaki ia palen ia whakaro cash power top up ia malpile vai whaongai lo telefoni malo whawhai maria sia vaenga wa sa lo ye hala foti Rachel fatai fono ia o tatsono le o tato vaenga whai o tato polokalame ia paula se vaenga e toe fia whaamanatu I le mamalo se tato watunu ia me se opa anga se tato whale tupe ia o itu la tatala ma itu la tapunia a tato whale tupe ia me se o la ta itasi ia pe o na ia le tato la autu ia pia ia e tatala I le itu la iwa ia e tapuni le itu la wha ia o le la I mata autu tatala fo I le iwa ia e tapuni I le itu la tolu ia o le la I vai tele ia e tatala fo I le iwa e tapuni le tolu o whangalii o le itulai tatalai o le fitu le tae au e tapuni e le tolu le awauli ia o loo iai fo ile au nanga le tato mobile van o loo whapea o na nga I tua I asonga fua taitasi ia o loo whapea o na
ia i le tatou van i le ia anapu stoa i sa anapu io ina o loo faapeona agaʻi ai le tatou van ia sogofua taʻitasi ia auā lava ia le talaina te uina o tatou seleni ia e mafaifai ona tatala ai ia tatou tusitupe fou ia ma so se auaunaga lava e pe ona faailo atu le taimi ua sola ia o le isi tulaga fono faamolemole fia faailo atu foʻi manu le lava le tatou taimi ia o ua tatou iloa foʻi o loua tatou le vaitau o faiga taulaga ia pole masina paia e pei foʻi ona taʻoe nisi e kalesia ia o loo iai foi le auaunaga le tatou faletupe ia o taimi nei o loo matou faipaaga lava manai faafeagaiga foʻi o le ekalesia metatisi ia loo faapeona matou fesoasoani ai le teuina o taulaga a le ekalesia ia o le tauau lava lea ma le fesoasoani lea le faletupe e vave ai ona tatala ia le lala e faatino ai ia lea faamoemoe i taeao taʻitasi ia e pei e le uiga o lea faamatalaga fono ia e tatalo atu ai foʻi po ai lava le faalapotopotoga se ekalesia ia o fia manaʻo i le auaunaga ia sumai tatala se tou account po se tou teuga tupe i le National Bank ia e mafai ai foʻi ona faafaigofie ia lea tulaga ia e maise o le faiga paaga lava ma le tatou faletupe faafaigofie ai foʻi ia manaʻoga o le mamalu sio tatou atunuu Alo, saunoa, Rachel whamolemole a i le talaina la lea o le account o le tangata toʻatasi ma se la whaala putonga. Se tupe amata voi le tatala i le account? ia faafetai fono mo le faafasili ia o pei o personal accounts lava ia o le tupe o le seleni lava ia po o le amount e luasfulu amata atu le luasfulu agailuga e lē tuaia e pule lava le tagata i le agailuga o le seleni ia e amata atu lava i le 2 ia e faapena foʻi i faalapotopotoga i tau lava ona aluiluga ia le tupe tatalaina ai le account seivagana lava o se check account ia ona e se foʻi la ia lea o le aufaiga o le seleni e tatala ai amata i le 5 selau agailuga Malo, whaafetai. O le tantu mobile van le aluanga i le atu safata ia ina i le i le atu safata ina i sa napu ina ia napu. O le ala e la vea uma ia au nanga. E mawhaina talo sanga ina sa talou. Aftai fono paulanga o le auaunaga i le umafai ona faatino ina le tatou van lea o le apalaiga po le talosaga ina o sau nonoga tupe Wa o te iloa o le mafuanga i le mawhai o na talusanga sa talou ni le tātou mobile van. O mea uma tau paper forms ma mea uma e mana o mia e tala ma le fisilingi o le i le tātou ofisa autu. O te ilo foi e whapena foi tātou lala. E na o le meina e le vaenga. Ia, o le na. E le lei anu whamanino na i wala e wale silifia e oso atu e oso i se lala i mata autu po wheme ke oso i e whai saulo. Na o le main lava. Ia olo i le tātou ofisa. Ia ma le team James Malalantu vaenga e Faatalanoaga ai le vaenga na. O le sila vaenga pe ona e tātou nanga le e tala ia o le tātou ofisa autu ia pia tala mai le iwa le tai auta pudi le whale fiafi ma tā autu iwa i le tolu whapena fo iwa i tele ia o whangali ila ia ona o le ia wau whangali o le wheo e tātou vai e le ale on tala le tai o le fitu ia e tā pudi le tolu e ale tātou motu i sala whai whamolemole so la fai e tatala i le iwa se itapuni ele i tulai tolu. O ye se tātou van mo motu i sala whai Rachel whamolemole tā milo? Ia whaftai fono o lo iei whal tātou mobile van o sala fai i o lo iei whele au whainga luenga o lo o whapeo o na ngā whamalea tūlanga ia i whasoasoa la ve lātou waso e mawhai o na ngā ia i tua le lātou van. Malo, whaftai. Ia, talina. O anisi vaenga o tutoe le tātou por klambe li tai au whamolemole? Ia na se toe whaamanatu atu lava, mo le auaunaga le isi bank e le free uma lava. Mo le ristalaina, mo le papawhewhekesua ko le skale a mākou lo mai cash po le mtala e le se fee. Mo le sakina lo palengi le se fee. E pe transfer mai fo i lo account nga i lo mai cash po le mtala fo i mai cash inga i lo account e free uma le vaenga. Mo le awhape fo i ai whaatau e so cash power, top up, e le se fee.
na fa atumu lava lo form pa pe so account o le NBS ava pe fe so account o le NBS fia le skale o na ia fe na tala so account fa atumu mai alo form le fe le fe le vainga e le se po fo pe so data po internet pe ia se aking al paling o le pe so card pa pe na fo ia se aking al paling le fe se tire fa ngai nai Alo fa tai ole sa ole tau na ole nanga le easy bank le sa lo tu fine ma talena nei ele fa pe alo se teira po se data fo ile lo telefon na sia kia ia ya baenga na e mana bia le wa va tu fa ma venga ia e ma fa yo so di fo ila to fa tu mu o lo fo ia em fa fo ila na fa ngai na ia tatu la ia ba lo fa tai Rachel Nga te whapopat lava fono ia mole sila fia ele mamalo si tato watu no ia o tato masini Mastercard le wa iai ia mole no fosila fia ia o le fo umana sui mai le tato la lai savai to e tasi lava le tato masini po le local ATM machine lo iai ia to o le tato main office na iai ia o mena le talo sanga tuai lava ia mafamanatu fo ia tau tua nai tau lava ona te mine wa tau na sua te whaatumu ia lau Mastercard form ia a wal sui ia e loa le tato local machine le taile main ia a lau ready lau Mastercard ia e le anga le toe o so atu le taimi muli ia a wale se tato masini wa sui wa wha Mastercard fo le tato masini na e tasi o lo soe o lono winga la a fa pe e uma ina sui le tatu masini le isuia lau card le Mastercard o luinga la o e tala tu peito fa toi fo e mana tua o le mele tom fa toi le ona ngal tatu fo le tupe o se wala fa ngo fia fo le ia ele le ia la ia so le tala fo le tupe a lo la lesa e tanga wala se tupe ia le te fa mo lau card ia ele le isuia le card pe le mena le whatever tele na pese atu le tatu fa le tupe fa mo le sumai tonwe e fa tu mo le formi le talo sanga lau Mastercard o le si foi vai anga lau fa longo tu ile lua le masenga o mai o le fa pea o le fa te tenga fo le e te tau ona a mawala Mastercard e tau ona fa te tene te o le loa o no le mo fa ona fa ye tatu fa tau mai si me fa pena fa mam la masi vala le fa bole Rachel po o matalena fo okay ole ya sa ole le sa no anga fono o lo Mastercard ia o le fai fatau online ia fai na foringo fa ngai FPOS o te mi lava e ia ngumela ngai lunga card o le awa ngai fai ke lava ngai le lua langa afa pe mau ele si tanga le Mastercard ia ele fa soka ia me mako bole lua e poloka ia e mafai na fa ngai kanga le ia ngumela lunga Mastercard e fai fatau online em vai venga ngai ia fa ngai fa le loa fai fa ia fa tau fa ngal FPOS wai ono sultala limit ono sultala limit le FPOS pa pe tap be a volo ma le ono fulu lo fa tau ia fa ngal le insert po le swipe ia anga ila is FPOS e fa ngal le pin ele la pa pe le pin a fa bella o isi ele se pin ia fa ngal ko kanga kai fa nga a le fa pelo le lo card fa so tai me lo ma to temina po lokalo Mastercard le mana ye yo le si bala le fa manino af taima talena to fa manino si bala le la no me la tono e tau na so ta ye pe fa pe ia o le vole po va tu vo ia o le wifi le pe sa e ta fa so le klapu e sa ia tu so ko le se car la le no me la fa no so ta ia en fa la vano fa so ta me ia mato numero telefoni ia numela le telefoni le fitulu atasi o oli mono o numero na le officiale ia mato ia po el numero fel fitu tasi lima lo fitu malo fa numero nga ia mal tengo me la kasi se skengera ma ke vaeng o le fit fa no lo va fa so ka me numero na solo fa lo ma mato ia pe fa pe o lo leva de po ia prasi te mi wo le fale ia fa so time fa lo ma mato nga o le lo ka malo fa tai mo fa malam na mai no sia bala tau tele wala ngai tupu uma ya tatu e ni me ta o ngalo e ni me ta o pa a o telefoni la ye fa mawane le o sau no ye il to fine nei matalena fitu ta silima lo fitu po le fitu fa ono lo valu po le fitu lo tasi o oli maono na e loa wale se kat so ta ilo tatu mela na
Wana if so ta yo se me foi le si ko nga winga fa le madia foi le ma fa vai la onga. A o nu mela ia lana tu ina tu ia itaua mo le lo lau kat. Ona e tauna e manu se le ni le tonu e mai se tato lai e fe lolo se le ni le tonu le. Count uyo le. Ole ala fotu ia ile tu finia reto. Ia po ani si vai ngot tema taulunga le tato klame le tai af. Mo bole. Ia whaftai whono, ia nauna toi whamanatu atu lava, ia ona ole maitauina lava, ia iai lava nisi o tātou o lo whabeona wala au mai i te tonu i asoto o nai. Ia po o pe tatala le la alale i vaitele, pe tatala foi mata autu, ia whailoa atu pe le mamalu se tātou atu nuu e me se o paanga se tātou whale tupe. E na ole tasi lava le tātou la lai mawhai ona tatala i asoto o nai. E na ole tātou o fisa autu lava ia pia, ia mai tatala ina mai le itu la afale balu, se i tapunia i le afale se fulu ma le lua i le awa uli. Ia e le lava ona nofo maala malama ma nofo sila fia fo ile mamalo se tātou nui. I atu langa ia ina ia wai fo ine ito i se inga te mi muli. Ia, au te tali tonu, whono lewa i le tato si ui o tato polo kalame, i le nei tae au, ia he mamoli whaftai tele i le li pule nga ma le au whainga luenga, a le nei fo ia la leo, ona o le whainga paanga ma le whale tupe nei, ia umawhai ona tu sa atua, ia tato whasala launga i tae au aso lua ta itasi, ia wala vale longo pui ali i le mamalu, o se tātou atu nuu ia e me se o woma paanga. Ia i fuafuanga mwhatatau ngā lualu maua se tātou whale tupe. Ia, Samoa ele atu nuu pele, ia awhai wai eise ngā ngana wasala le nei tae ao, ia e matua atu i naso mātou whatau wa. Ia lo whangi ele atua whamanuia, le li pule malpule ngā le ala leo nei, ia e me se foi o le tātou whale tupe. Ia o woma paanga i whiau mati o te nei aso, ia ole soso atu na nei vaenga tai au fono whaftai lava molo mawa noa. Malo sau noa whaftai fo e tu so le tātu pokala koe kasi ala kusiri leo kamanitu wa fiele tala le pensione. Whaftai fono ia, whaftai mana ia fasili, ia ole vai aso nei lea e fuafua te taunu umai ele tātou pensione. Ia mo le sila fia foi, ole pensione wo mai whaatasi ma le tātou disability, pole tupe foi lea tangata mamai. Ia e o mai whaatasi ale lua na, ia tauno le aso na ine, ia wa matatala tātou. Wala no usiri si vala le Rachel Fabul mole, ole au ngana le whai o le Mastercard. Mo nei o tātou ta mama tina mātua. Ia ile tau toe o mai le whale tupe fo le ia po ua maua le pensione. Awa wansa e whaile le Mastercard le ta māpo le tina pensione. Wa mawhai ona siake te pe fo le mele sau no ia le Easy Bank. Siake mai ai po ua fiki le pensione. Ona alwane ale o le toe ina ia e tala. O lisi vaenga i le melea. Ua mawhai ai, ona alau e le toi ina ma le olo matua, lana tamana te wha moina, alu malau kāre tala mai lau pensione. Nei lo le mea leo le tusi o le noutu ma le piki po le alisi mea vatu ID, e alu atu le ofisa e, pi o ina le tau wa vatu ai le wha manatu pe le atu, le tāwana o le whai o le, whai na whai le Mastercard le toi ina ma le olo matua pensione, whai ngofie ia le talana na tupe ia mai pe a o le teimi fiki mai le tatu pensione ia o foi la ia la tolo ia ia fianga tu mau le soifua ia wa le ia foi nei ala tu fa modianga e fa pena foi o le taua foi la o le mele o le tuli le toi ina pole o le matua le tama ia le tala mai e ke savali vali me mali siki pe fier me lan kala e fier me out like koi e pa le ni le toi o le tali tono e lo matua ia okay la le ala sa ola se tama o nei vai nga fa pena ina ia o le mele tom fa le tatu fa le tupe e fai se awala fa ngofie ia e o foi la ia tatu o nanga uma to fai foi nai ma fine nei tau tala talatu e sa o le level sa no kasi le tatu fa le tupe tala la stona ila tatu main ele talaina tatu fale tupe o ia tatu lala e fa fele tatu e o lantu la ngai fale olo mala vale le fa mo le a rich ia fa malu atu pono pa ule bala lea ia o la fo e tatala tatu i fangali ma fale olo e tatu mla vale le na lua na olo tatala ia o fale olo la tatala mai se fulu tai au se i tapuni to le o malo fa tai ia ele tele se stala mo dia tu fa tai tele lava Talena Rachel fa tai mo lo sao ia le fo wa sila fo le atu lunga o penga tfailangi ia mai se fo ia o le tatu Facebook ia e mai se fa fo ngai lunga o le tatu le tio
tulanga lo ye le tatu unanga mai se ia o le tautou tua o lo fianga ye wa fo le mamalu lo telo le tunu fa tai tu fo le pulenga le tatu fa le tupe mo le lang so le tatu buklambe ne o le malu tayao ia pe ona masidi ai ia so lua vai aste tasu winga tatu e bo le sfelo inga ma tatu fa le tupe le NBS ile taimi masani le wanga masani ia ile na fo vai aso bo mua ia pe talo soifua tu so o to soifua la le mo so man to wola